de share ya South Africa beto dwa se ho ye ba yenti won makunu wo ho no de yate en sanamu ababedu omayimu ye fo de ne be kire mu oduma sha wo smefo ba e kire sa kwansia biasi ya mane boni kwame agye ne mboaten wade mu nkyeremu ba besom ye na ye bekwa kopim okwada so baba beto dwa se wo na asini abrante wawu eda ne dem na eba ne san emu amane nyina da yatena si obeti amanfo be kaya kitan saboso ne da toso nkro ne beto dwa fro bo ase kire se krachi bia ofense Seidu Masawudu waje abrante ne din ene Abdul enkwa finensem eba sa no watopia fajan na posifo hwehwemu ahodo ma ye nyina da wode abeto dwa fa ho afoforo bebe ka ho yaboabo no ayede ba yemfamu aseda no ema aboafo wo mo ena esasene na ensama ahodo ni nyina da ye kenkan ede emamo na sabre ya ye ka seidie bomoden se ubetumi aboa na vitamin no wanya bi no anonom na vitamin ka no de ne de unya bi ebebo apa ba bi bia da tonton no de ne nsuo ubowro aka se no bi na wo petwokwa wo benya strawberry no banana no anase de wo pe bia wo kohan ma wo benya we no so ye kase wo ma kwada aduane mpa ya ma bi nka ho sanse calcium omega 3 6 and 9 no e bi eka ho nti ebo ankwada wo mu nyinimu bibi bia da ekoyie kama vitamin ka de eye aduane oba Ghana no ache nti wonunum bia ha bia nim chane nso se finals ne ba World Cup no kwasi ada ya na se ye hu smoothness level no bekoso was St Joseph Catholic Church wo mo promises what no so ne senti ye sports team ni nyina ebeba ho ye tun sadia fro bia wote ben ho a hia wotano so St Joseph Catholic Church ne fambre o enumre no num na dwumade na hyase match discussions ahodo predictions ahodo analysis ahodo niama bebre no na beka so nti no ye nhia wo ho na World Cup no ye free wo finals and family perfect Facebook huma papa so ne ye kanfo de ma we se pebi na ba modnia so de be ma kwada no ma na de so ho nsam na tumi agina yie GS na ka to obo ase hwaje atomu se eye perfect ankasa etimi kasa ya to go Ghana montre so ba bia obefa bia obi ase eye perfect series books class bia wo ba ne gina no ehon krata de abadwa so say English language na wo per history of Ghana RMU computing creative arts science maths ni na da buso mafato tofi wade numeracy language and literacy creative arts phonics computing coloring and writing praise books ni na da no yaje atumunti no ba bia ye to nwoma papa no benya bi dia makwada no mafato tofi wade nyina buso why na JHS 4 textbooks ahodo abuo ma bitin so we twere no koyie momtimi twetwa ne prako no nyina da no yaje atumte wodwa so ti bomodin ase kwakopa bi dia makwada na nimanimu ya na timi aboa ama na de so ho nsam no agina yie wode no to nchen ose mock exams terminal exams midterm exams ebo de monitor eda for man kasa eti bomodin hwe wachi akwa okumase eputi ojo be say one cancel that's my first stop Borre mo membu baby ya ton woma papa no bisa perfect series books ahomo de dwuma no eye 0243 299938 and 0540 755 465 enyuma dama na ebo asomu na ensema hodo no yakenkan samfo of a John entry bosia kon labo papilo ene bo chidom na ensema hodo nyina da yakenkan asonfo na be wie de mienu midin mami ajoa nyanta tando ena fe enoba afia aboa fe kasia no munsam eni Asem Beba Dabi samna nyaba enti ya hyase enrade abomamane se Ghana Medical and Dental Council wamo ade ababetu dwase wamo ankasa wamo nkrofo bia wamo ya doctor fa wamo donko yi emu be edu enson eye nkrofo bia adwuma no wamo eye bi nanso mental health conditions no wamo bre wom kakra emu be dum yenu nso no enura yensom a wamo se wamo mfa yensom a wamo se wamo num na wamo de wamo ho akwahyehyemu a eye ade a ha adwene pa na wabra enura parliamentary health committee wamo ebo anamon ekọ ho a wamo ne wamo edi enkomo na registrar ema council no Dr. Divine Bayuloba wono so ekasa ye no de atudwa no akirem se de aba no de wo behia passe ya bebo wo nkrofo yi wo nuan se ne be ya ohaw bi a wo ankasa doctor fo na wo so obi yade a wo ba nom sa ne yade no wo so na mu no wo be ya mafomu de bia atumi aboa asa wo so yade wa bra wo kasa no Dr. Divine nsam eni practitioners who have mental illness, different kinds. Some of them are on substances, and then others. When this referral is made, we set up a health assessment panel,
And in one case, when the health assessment panel met and assessed, we saw that there was nothing of note. But of course, we do what we call watchful, waiting. But it's a major problem. And in February, we convened a stakeholders meeting, and everybody came, and then it came up with some important. So it was February that we convened the stakeholder meeting, and the consensus is that we needed to lead the process of conducting a baseline study on mental health and fitness to practice among our health care workers in Ghana to deal with health care system resilience issues, and the focus on that, and to see whether or not there are any workplace arrangements to deal with healthcare workers who themselves may need care, burnout, and things like that. Abusia enia ye kotie ye banyubala no eye Dr. Divine wonu koya na registrar ma council no no dia to dwase wonu ankasa de cases ni bebre no anu no ma che ne hwehwemu ahodo nso de report de wo mo kan bi enti de omo hu ye enom so de emu briefing no ato empanyimfa wonu ba ye anim Yemfi hofi ani nchemu ewo kumase ne enkra kwantempo so be he ofani se odumase awosime fo ba echese akwanhia bi esina busua eni enya yankasa eba sa ne ma ne boni kwame agene mbuate wono ana wadi akira emu komobo nyina da no ekuta no nti yankwa homa no so na wonfa ensum ye awie kwame ma hen na jesu nya do ne ba sie ba ne se ne munsam ene sei eno ba ya kasa akwanhia sie ana odin o kyerese wana efrimu ene wana epra enya asam ketwa na eno ba akwanhia si ewo enkran ene kumase tempon so na me kan ne kumase tempon so no the report ya akwanhia si ye eye kononwo odumase na o kyerese kononwo Anglican Basic School na odi odumase no ana za akwanhia esi ye ya kase wabu nkonda echiremu a wana efrimu no wonu eye dumienu ta number so Ghana National Fire Service mpene for won ko scene ho ana ede appointment for nim ama o kyerese nipa du abusiafo mo fanche ya hwere kwame agye nimboate wa homa no so ye boye homoden se ye bepuso sansa wo ba Facebook no so a Otec wahane mienu na chipo enkro kasa fidie no so enya asem ketwa emfoni na etwagu no eni enyai papa enya gwakra emu aya otumi se emu adwadifo ne akra atoto no se de nipa ne sam ho no eni enyai panti no ye boy homode se be kwa homa ne subio na yenya kwame agene mboate na nipa dodo afri mu mprempren ne ho nsam no kwame to asoma ye basa meto aso a na manugo so America say one every no according to Ghana National Fire Service mpeni mfo di kan ko scene ho no o kire say omo eye dumienu ana every mu ememe wo mu eye nkono ana emma ewo mu eye miensa to sini pa no aduanan nan anom su pra ne mu aduasa de na ano odin pa na say dumienu 12 ana ewo eno mu mema ye 9 ana emma ye miensa ana 44 nipa 44 ana won epra tra which say mu 30 die omu pra no ano edin na abra yedi akire na yedi nkomo no wo kire say kan kwanhie ba wabra passenger bus ile ya tata o ye say obeye ebebo nsan ho wo kire sa ne passenger bus na wono dinani akirem ewo Kumasi ya okọ enkran na bebia oyebo nsan